na the former deputy president ni mwe gwake guti mundu atoi wa Munyoro ni mwe kanitha ndekurara kuo mungira mwetereire angikoni kumunyita mumunyite na mumwire mwamunyitira ki no kuingira kanitha gwikia micinga gwikia tear gas gucoka gutongorio ni borithi na murauga investigation yaki na maitho ni turona ithui gutikiru tutarona gutirundu tutarona ku ithui ni turona ngari niyo yatogoretia borithi Kenya ti aritu niogi na twina maitho ni turona turona ngari ya borithi niyo yatogoretie andu mwingi utingikora na micinga tondu koro ni mwingi kana mikora ya ina micinga borithi ngiari bau ndaika igire mucinga wa mbere ukithathuka wa keri mai bamwe